Gwatinda ndũgamano gatagatĩ ka onjoria a iciri na maabitha a borithi mũngũrũri-inĩ wa kũhithũkia iria rĩa Mathara rĩrĩa rĩratuĩka rĩkoretwo rĩkĩenderio matuka-inĩ maingĩ mwena ũcio. Wako na issue yao, hakuna kitu wanatuonyesha kadi zao kwamba wametoka ni DCI. Sasa DCI unaingia store ya mtu, unachukua maziwa, unachukua sabuni, unavunja duka ya mtu. Hakuna inventory wako nayo, kila kitu wanavunja. Onjoria matetetie mutaratara uria maabitha aya mahuthirite kufaniria duka ciao, amwe magitara hathara ya gubunjangirwo duka ciao. Vile mnaiona leo kuna maofficers ambayo wamejitambua kama DCI walikuja hapa kwa my stores ambayo wanafanya biashara ya wholesale ya chakula na wakaenda direct kwa stores, na wakati wafanyabiashara waliwauliza waliongea na fujo na wakitumia nguvu sana ya kwamba hawa wako hapa na wanatafuta mali yote ama chakula chochote ambaye iko na maziwa. Onjoria amoritie thirikari gũtabanagia mĩngũrũrio ĩno icukĩrĩ-inĩ cia meri Mombatha, makiuga indo ikimakinyĩra cikoragwo cihĩtũkĩtio nĩ honge ciothe cikuruhanagio na gwĩkĩra mũkonde indo iria irauma nja wa bũrũri itanakinyĩra endia na ahũthĩri. Kama hizi vitu imeletwa na njia haramu na nini, kuna professional way, njia ambaye ni halali, polisi wakuje na hiyo njia, wafanyabiashara waitwe, walete hizo madocument waonyeshane. Kama wanasema serikali hii ni haramu haitaletwa, tayari ishalipiwa. Watukubalie tumalize hizo stock na wasimamishe kwa port of entry. Mũmbunge wa Starehe Abdi Yusuf Hassan nĩakumithĩtie ikinya rĩrĩ akĩũria borithi kũhũthĩra watho magĩtabania mũngũrũrio wa indo iria ciracukĩrwo gũkorwo citakinyanĩire ikĩro nĩguo kũgirĩrĩria wanangĩku wa indo cia mũingĩ. Kama serikali imepiga marufuku maziwa ya powder, iwaambie hawa wafanyabiashara maziwa ya powder ya aina hiyo ni haramu, huwezi kufanya biashara naye. Waambie wazi ili hawa wafanyabiashara wasipate hasara. Kwa sababu maziwa ambao walionayo iliyochukuliwa haikutoka nje, ni maziwa ya makampuni ya Kenya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Maina wa Kĩhara.